Kero kwa wiro kungusana na okanene igoro ya mangana rengete cha county chonse mje county ya Nyamira bodi teneta mangane cha nigo bakora etaro yabo mje county ya Kisii na bone county ya Nyamira liko nyara kuligereria ekiratiri kiri kigotumeka soko nyara gopime cha yamaga yabari mukwe murungana na gotebuna nigo chikiro chiabo cha rokane chiko ibo muri kito kurase county ya Nyamira jabuma ange na robochi rwa senchira yobo ime Maega yoko igwa ebirero korwa sabaremi nigabo bisa korwa City Board of Kenya bakora etaro ya bene ase county Nyamira na Kisii unatwaba tokwererwa na Samuel Njane omobisa korwa City Board of Kenya. Hali mashauri ya chai imepata malalamishi kutoka kwa wakulima na kutoka sehemu nyingi katika Kenya. Pande ya East of the Rift tumepata malalamishi, pande ya West tumepata malalamishi, na kwa hivyo hii shida ya vile chai inapimwa tuseme vibaya iko katika nchi mzima. Aseka tie chitundu bali nigo banyora ama mocho amange asechiratiri na boigo amagana yogo pimera yake na standard yangu inasema imekosa 60 grams. 60 grams. Pa Tombe Factory tumetembelea buying center moja na tukapima ile ratiti tumekuta ikiwa kazini, na kulingana na zile results tumeona tukitumia standards zetu ratili haikuwa nzuri. Kwa hivyo tumefanya ile tunaita seiza, tumeibeba. Abali mimba mochia egachia baraiba baremi na boigo abakarani asebakageire gotumeka chinjira cy'obolimo ase ogopima abeire no gukumisana egeko garakero mukarani acha igabe karige na riasoma chikiro 10 buya, lakini ekero ababusaba bacha ne chikiro chiabo ba test rige na twanyoranga rige ne rindire ko bachikiro chiri 10 na intubu nabaremi igo naondokirenga igo togopimerera tirietari boronge asebasaba obotukibwa imegokorwa nabo igo abakarani abukoirerwa egechambokerio na ende onare gosabaiga esa uri bono batatebiringa chiratiri nchiringia igo nare gosaba Teapot of Kenya erigereri chi factory chionsi pi chia Kenya ekore fence audit emanyenge gastogo kore runengi ya gosembe egeko geronye chiratiri bagotupimira chire chingia na kitorege nenge gasia kobesa chi factory mbuyere abali mimba segecho ba maiso asebo igo ekiombekyo giatebange chikoira egechambokerio. Tungeuliza wakulima sana sana wale wamechaguliwa kuangalia mambo ya bada tea buying center committee members wawe waangalifu, alafu tutafanya uchunguzi zaidi kudhamini kama ni mashini yenyewe iko na shinda ama shinda imeletwa na mtu ili ajinufaishe. Na nasema pia wakulima wakuwe waangalifu kama vile tunasaidiana na Team Board. Wameona makosa mahali, sisi kama serikali tuko tayari kusikia malalamishi yako. Line ni nambari ambayo unaweza kupiga wakati wowote na kusikizwa, na namba hiyo ni 0703 333 777 0703 333 777. County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi.